ntse ke la mare modimo hlonolofatsa ke lentswe le latelang buka Samuele ha re hopola hantle Baiseraele ba kopa Samuele hoba a ba kgethele morena modimo hlonolofatsa ke mo buka ena ya marena e qalang teng hopa o romela Elisha wa Tishba ntshwelelo a lo bolela bahlankana ba rongetswe ke Akaz khotso ebe teng gore bophelo ba hae bo tlo timetswa ka lebaka fela la gore khotso ebe teng o sile morena wa Baiseraele a mathela moreneng ba Baal-Zebub Jeroboame o na entse tshebetso ha dibaka mme a emisitse le alitara modimo hlonolofatsa le ntse le monna enwa ka lebaka fela la gore o lengwe ke Jehova a bua le alitare tseba goba o teng khotso ebe teng ya tatiswang ke Jehova lebitso la hae ke Josiase o romela monna a bitswang ka gore ke Shafati khotso ebe teng o mo romela gore a tsamaye a ye o morena Hilkia khotso ebe teng a lo bokeletsa ditšhelete khotso ebe teng tse ne di ntshuwa khotso ebe teng o lo lokisa tempele ya Jehova ha bala buka a fumana gore mesebetsi ena ba neng ba etsa ha se mesebetsi e tswang bukeng ya molao khotso ebe teng lentswe le re a hagolla diaparo tsa gagwe modimo hlonolofatsa Josiase ke mang ate atšhe monna o teng Ezekiase lentswe le lo kgetha ke Jehova go busa go ba morena ka ra setšhaba sa Baiseraele go kula wa ibateng go Ezekiase ka lebaka la gore boagadi ba modimo bo ne bo se bo dutse go yena Esaya o ya tsamaya feta o kena ka gara motse wa Ezekiase lentswe le gore le banang o kene nga gae o tlhalosa lentswe o itswe ke Jehova khotso ebe teng Ezekiase khotso ebe teng o tha merwalo ya gago khotso ebe teng o ilokise gobane tseba goba bophelo ba gago bo tla timetso khotso ebe teng le ge lentswe le re le banang a tswelela lentswe la moprofeta Ezekiase a sheba leboteng a etsa negotiation le modimo le Esaya na e sotse jareteng ya Ezekiase lentswe la Jehova le a le mo kgutlisetsa morago khotso ebe teng tsamao le mo bolela goba bophelo ba hae bo tla phologa Ezekiase ha o fitlha khotso ebe teng ba tswang lefatsheng la Babilona o sa lebala go ba bolela seo modimo a sentseng go yena batšha ba rona batho re rata go etsa show off ba dintho tsana ke dintho tseo Jehova a di entseng go rona re sita go ba re ka bontshisisa ka tsona go bonelwa Josiase ha sa fane buka ya molao a gagola diaparo tsa gae khotso ebe teng ka lebaka la gore o na sa tsamaye ka buka ya molao o na tsamaya ka ditsela tsa bontatemogolo ba gae a ba tshikolola mabika khotso ebe teng a ntsha masadi khotso ebe teng o a tšhesa le go na le mebila le teng lentswe le gore le bana motho sefika sena ke sa mang khotso ebe teng lentswe le gore le bana motho ke sa monna wa modimo khotso ebe teng monna ona wa modimo o ne etsana monna yona e ne le monna e a buang ditaba tseo wena o di etsang gana jang o tse re se re sita go ba re ka etsa ka tsela ya bolela re se re etsa ka tsela ya khotso e mongwe ba o sa le seaparo o sa ipona le motleng o sa sita o etsa ka molao o sa etsa o ya ka ditakatso tsa nama ya gago gore motlholelofatsa e mongwe bane o ya kereka khotso ebe teng o sa itšwetsa gore modimo o mo rata go feta ba bangwe e se le moatlodi ya afolang batho ba bangwe khotso ebe teng mme o sita go bona dilo tsa gago lentswe la letsatsi la kajeno le re ruta goba ga le kutele le no batla molao wa Jehova monna a neng a profetile o
Oba Josias, Contebete, Ontarena, Demone, Contebete, Ingani Baha, Rimti Nasha Hofa, La Mufite, Yichum Profeta, Yatufete. How can it be? I am a prophet. Sito Mamela Joko. Yeah, Mamela is not a prophet. Like,